The drama film is so coming, maybe a children we are singing. I say, MPP, NDC, we are all the same. The difference is the political attire and political slogans. Yes, sir. The MPP for family, sir, a baby soon as MPP for so young, Sanos before COVID Sokasa, Quantis to or go at China Cabem, or Cassa Yansen, or Cassa anyhow. Some of you continue, sorry, Procobus will be at our channel. An investigative body. Okay. So their favorite right is to cause any arrest. You such decisions on a MY. Okay. What I just say, can say cover up. A better term, you know. Now, he institution into me, your legend, Senny say, well, you know, there shouldn't be any political interference. Okay. Oh, you could do, my dear. Neither police service. And that's a military. Now, I see a present over no be. Okay. Now, Chachi and the door. It is Jamila. Sa above Tantabi, or could be president at them. A TV come any back. If you do a pia and Jamila Bacono. Come any back. Nobody say a chino. Okay. No more Cobase. Only the attempt to threat to him. No more Cobase beer. I've been chilebi bibi to say the end ya betcha dia na dia na am attention about democracy no am about autocracy and this ya be actually MPP for nyansa enti say you were Mahmoud Bawumia ho de no fi see e di na tem na say aba na nsore na mo yedi aba to aba na nsore dia police station ba on confirm video no ko say ni pass mesi to show the matter of conversation for the bachelor. No, I'm looking at Japan and can make computer now. Me know to say, Obama, all right. But do what you saw the whole Johnny the base. I will political career. What good? Oh, no, what can I do? Who says so as I could trust us of beam, Papa? I'm probably going to question of beam. Abusia ene eye wukwada 15 July 2026 wukwada ne that also edu enum nyame e de achaye ntika ho e ne nyina ye mom ne kase wo nyame wo ye na nadoye e wo hoda no ade so amen e wo bibia wo bia abusia ne aso nyame ni se me no mie ne bedi ahia ne asending komo no nipa ne de mene ne ba bedi enkomo no eye computer man wo no e na mene no e ba bedi enkomo no abusia waya kado de ntika ho yenko difo nche yenkoma na kwaba na fe ene nsem wo da paso ya ye ba baba mu no ye dia tuja na ye di ho nkomo odifo kwacho mo akwaba ye bu santan uye nyame adu odifo na odifo eda ya ba ya asem etiawa kwasie da memre da de chikosie da ekoda sore ya yesi a chimra kwabwaje ene edwola de na nya asem kito wo yekoni mu MPP fo nyina bodo penkopie mu ho se wo munja Dennis Miracle Abwaja fe ko ba se mani biola de buy e 50 million Ghana cedis with 2 sureties na Ghana for se 50 million there said you yoko die no kra ye we ya e drew sen in Ghana for chess as NDC basu 1-2 machine no ya do so do omo ya e de tumi no e tete Ghana for oba Esther meboa Amanyofui, so no mood there. It's all very careful. Okay. If you say Amanyofua, the binum to see, and you won't have the binum to say. Maybe another don't go for the bedi so few much. Na me be no pa. Nti let me say the city. Nti me touches Amanyofua no be use. The drama film is so coming, maybe a children we are singing. I say, MPP, NDC, we are all the same. The difference is the political attire and political slogans. Okay. So, some of my free the NDC, the MPP, I be that. Okay. Yoko, so, or mine, any map on Remono, Anna, your churches are institutions. No. Do you call what that? Police, BNI, or Mabra. The first time I want to see a child be, you could need. And people, but so it's the same thing to NDC. Okay. And now it's the turn of NDC, they are also doing the same. If you do me today, I will do you tomorrow. Young Shay, yes, sir.
the MPP for family say a baby sooner say MPP for so nya saa no so be fam ntimiri ya hokwa ya menko miracles aboaje eye oye nsankyerene aboaje eno akoye nsankyerene eno yekofo ache no okay amana makwansa amanyokuo bi a won bia ye chiwa amanyokuo no womo ye sympathizers no emeboa emara makwae emomo ye demonstration enu na nu a ekosi eye abamofo hu se politifo kwa wa na ani ya ye nyan eno map sojafo bae in fact manu nchi sa kwa yi so na me fa na the security personnel na ba na se okay said they acted professionally nyina twa mu no eboai ama no ma nyina ko so kama wo so dia nye gina ho pamcho nkomochi ebi no twa protest ya nko obi tse ko kasa kwanti se bentuwe ora kwa na china nke be mede o kasa enyanse nim o kasa anyhow wo so na na nka kufu ado onye wofa onye wo nana ba wo mia wo firisrem wo so ko kai so ya santiu so ya di adiu ye nyina ye ni papa ko nso unye direct related to them and twam match protest we miracle aboaje eyi some you continue sorry prokobo so obi atewa ya che no okay so the people bebre tu kwai kwa abo chire ba airport once ya che obi osia nwa no ya de ba sia besi wo matretem na mu nyina mo kom baby mo kwaso a mo check in nyina wie mo fa machines mu bibia na de ba sia si wo na mo kotina ba bi ya now so say for body pass we ba sia ba wakofo ya wana say omo ehun say criminal bi na say report bi ba ntempa yes this there's a certain name blah 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 on this on board ya chino ya picking up until yokofo na bi omo tran say hu de akro a investigative body okay so they have every right to cause any arrest though e be a be condition as for na yemu a interpretation no betimi aba this is aton safre attorney general okay because a holy na kokoko wie attorney general okay and the miracles and a miracle aboaje eye ache nyame dem protest akoso ama seko ede nyame tse obi empra ena miracles ode apie as almost seek for bail aman eye we sympathize si bi ekogina ho ebo mo nsem mamo na ebo makwa ba akọ na ese next time ya utu hofo udum se yesi wo si ni ahodene tohire wonu yiho na nyame ya adom a yanya doctor bi or dentist atimi aboa ye sin bi artificial dia hye o kasa obi ya si wo sena asa wo mfa won san kọwa no yesi wo si akasa kaka no yesi no ahwe se yaba no se dem yanku yeti nkahwe yanku nkahwe na the only video ni ba here na ya dum TV for the next live me da saka mama na se obi mpaka mama na mama no mama mention ade o ma gi 10,000 Ghana cedis oni muti sei ngojino di na ka on je dem se bia yampino ama ko sei na me fa sa akwa so aka chi obi e wo cedis bia se ethically no wo ka asem na susia me fa ntam ko ya ko se ko ya to Odifo ni Ghana for bi so se miracle nsemi ba ye hwehwe omaso ede se yoko statement ode beto abontin no kire se asamo ya de a wo modi kan kwa invite miracle no pa pen e wo ho ya wo mu no edi insawoso wa asem kro na ho e na omo so mo issue stop order but omo che miracle abra wakọ a wo sanyamba enye time wa oko internet stop order na ebre ben ena omo issue ye nti wo kon yotimi kwa na mo ba no ena omo beche na asamo so a onipa no mo amoto nsa friend ma ono wankasa nante ba ya mo ne eye investigation e die bi na fedie asesa asan akwafa ye arrest na omo sheda de no ba ye se na be ya tete agenda asan koma ne homo ne so no omo be cover de wo mu nie hwe amanofo ya hwe mu yi stop order na rekoto ho e bia na yoko anya na nteye na nye kasama fo no omudi okay but yemu such decisions no na emwa yi okay was anye sane se ka se ye cover up wa ebedu term bi no
ahwe ya institution ntimi nya na dwuma sene sese boye no because any kwase any political interference bia ewo nti na chese ewura kan say Remo Acha ya oye director e ma yoko no so wo hweme a mi se ba mo so wo hweme any kwase ma interference be ba twuma na wo ye no. Okay. There shouldn't be any political interference. Okay. Oh, you could do media, neither police service and as a military. But there must be fairness. Okay. Rule of law must work. You should always do the needful and be free. Ebiana, Mrs. Soma, Yan and Yentem, Samaraka. Okay. Now, be able to cry and chain no train so much. If you to choir, time I return in our so. And no more here, and I'm the stop order at the choir. I stop order about yet sure. A investigative general, they have every right to do detention, blah blah blah. They do what to. You went to mention Juma 1 year. No one can listen Kentempano, none can complete press Liziba. Say, be a miracle watch it. It's not in our custody, blah blah blah. It's like none can say Bant. What I say, pressures were mounted on them before releasing Eba. And no, I say, I'm moving you. Watch your match. Eti yenya na manafona na wi wo pokutire ana so mada yi se sika bia kofo obi nsam a mema ni bi wo ni bi oni di kosi dai odi ko yi ana wo susu no yeso we suspect no je say yenyam emu anofo ana mera ka boaje ono pe na call detention no woni wose be no kan wo ba yi wo de na yi aba Facebook abetwe na yi ho se betwe te say Original as National Director for Communications for MPP Chino Moyesa, Omakanantum. Why? Many say Yoko and now investigative institution be abacase, Obi Kojinama ma, the party Bintino, when the Cassant Yanchino. That was a 4 days, what to Mugua, and not 2 days. What about Bonti? It is about say about one so and about one. And tell me, many about I want to be a young no Remo Acha na da yoko na no ona nim de hoye ntim na no ono nim ti de yenya mo go no se kituwe ya kwakasa manabo so a ye baba abachi yen okay na the time so ye de kope ye ma ye 1 week remand 2 weeks tim ye nwere ye ho o kunu o ma you know one from man fa ho me so mo wo ye wo ma e wo da so de kase ano me sa so bedi wo hene kase me mpa braha ehia wo ha ya chi wa banka babia yantra bi ni nso ko we say dey dey democracy dey kan ametum ni di odifo wo ka say amonyofo na say omu nyina omu suban pe nso so na wo mu ane political colors ne slogan no mu de jeso the NDC aban ne dane NPP ba ye be hu the same thing ekoba ne sa na Ghana for che say tension e de backroom enti na no ada sen bi a chairman general say dun ketia ko kan ye say send the tension e wo krum no se ya nhwe ne yie na obi sore e de tuo ba betu aba bi bu asa ne mabunu no besi aboade ne so no ne ekoi ehu ana no resident ketia o kan practice me ma oni mama nyo sempa ena mama sem nye de bi mo tama ne resident ketia we general secretary na Sir John o fa delete so general secretary na mama sem na de denti ne ura resident ketia beba wa bra wona ye chairman ewo party a ewo aban mu tension ewo kru mu no o kan wan kan yesu e be ka se be kire tension no obi beka yamfre no me no mu yenu beka e be fre enti ono na ye chairman ewo ne party a ewo aban mu so no aka ewo se tension ho se nyi ono nko ye wura education minister Haruna Idrisu so beka the same thing the chairman so beka na say present o he no ma bi yi na achiche na edo so dodo na amacho nipa bi say emana na wi nipa no nkuma ti say Jamila sa oba tanta bi okodi president atem so be a president onye president for the political party okay because enye NDC for nkwa na to abama no NDC for nkwa enu sa vote na ba ye no tekekoti NDC wo nkwa enu se be ye eya manyoku bi mu no mu se bi no so enkoyie bebre people for bebre to my see people for bebre to and this for bebre kwa to ti bebre be nyame do be ni pa no president for all as in like I say he is the first gentleman of the land
and the commander-in-chief of Ghana Armed Forces, the soldier for no chira, when they call them. And you say, your man to me, ya, you find the executive instruments. So one fanya human fear now, one that do a man echo. Say, or man, you better di, ya call my bo, ya bambo, and you want to provide any in my. And just I want to me a move, say, papa, bet me a war, his assistant gentleman, Mamma President. Now, so young people, what about me? You could not tell mass of the you do better say Jamila too. And fear to do be a quarter to my head at Chiana's arm. Because I am from Tumsia contempt when I bet you the quarter me. It's even come any back cheek if you do a pia and Jamila Bacono. Come any back cheek. Nobody say a chino if you swing. Okay. No more Cobase, but only the atom the dear set to him. No more Cobase beer. I've been chirebi bibi to say the enemy yake ya betcho dia na dia na eya attention abesa democracy no ko amababa autocracy odifo Camilla de ya wo kan ye bi so kire se Camilla se mampeni John Dramani Mahama ne ADC aban no se wo bi kasa na wo kudi mampeni atempe ene police fo no wo moti ne sisi akọ hwe papa no koche no but se kodane ne nipa no NDC ni bi kodi Dr. Muhammad Bawumi anase na Akufo-Addo adetamo dia eno de ya ne ye nti se police fo no etu ho na mo so wo kwa koche no because social media ko yi asokọ wa wo benya wo mo a edi Dr. Muhammad Bawumi ene ne resa me re nyina wo mu di o matemu pa but wo mo de ye hu se ya che wo nti se ko ye one side se na wo kana se kwa akoye tenche benyeza obai odifo NDC abai actually MPP fo nyansa okay my kind of people it's a business number he na do ba no na tem bi o emani pa do bi ani mu bo muti o mo se no bi abi ya bis emma na tem bi o pa ti se ya na to na wanye e ba jo de man mama ba e no se first nka put for mu fi wo de eye no civil case nanka defamation nanka wa kudina adaka ti e wa jo de man mu se hu te de e kono ana odi nti wona ka se security for no enye se obi kasa social media na ye se bia ye nche no e na police for nti but we do mo nya hwi okay ye wa jo de man mama nu masem enti se ye wa Mahmood Bawumi a ho de no fi si edi na tem na se aban na nsore na mo edi abara to aban nsore dia police station ba on confirm video no ko se ni pass mesi eto so di matem confirm conversation for the channel support for na channel play no one say bika nti wa dia me say NDC foi achide MPP for ni nyansa it is na MPP for ni mu nyansa e dibu mai say the no musu so in terms of security na NDC foi abachire yoko ye adwuma bi na ye adwuma OSP special prosecutor and so ye adwuma police so ye adwuma okay bi na so ye adwuma boa almost ye adwuma ya mo so mo ba mo ma ye adwuma okay nko kama ne mo so ye becho but we do for ben kama ne mo so na sabe de ye fa ye ni enche NPP so wo makache se ne ye che miracles ye ho we say but na no other weekend di na wo mo so koye o mo election na election ni mu no na ebeto odwa se constituency bi wo ho no mu na wo mu ni kwan se wo mbeto aban bi se bantima bi se fidia se che east yeah nam so ma ene obata che fifa wo gina ko no de de na ko gina ko ta sabre de ne plaster family trim se etie ni na fo bi asa ensem no beto mo to se mu achemi ne bi kire se okata che fifa ebo NPP party no ho ban ne party ne kae no na o hwe se wo de be ye adwuma na afi asa ne party no eyi okata che fifa ede na man Esther Olivo me ka se mo no kuro bi o machi na busuafo bi ewo ba bi esi ewia mo ase okay ba bi esi ye no de chipe mo fa ma 6 na yere bi ka se mo ja ho no mti nti si wo mani de wo muni se katachi wusu na mra ya wo ko to amra so kra sua ewo American buy hwe welcome kase a ede ma wo pakatachi ye kikiki toto utunifo onai 43 years afi na bra no ha asia wo macho ebeto se police adwuma wo pastor beto se AK47 AK47 be no pastor ntimi nyim kota entina makasa
say ye beto aba a political party na ma abato no eba so ye wo director e wo liga e wo MPP no oni lawyer papa gari ni mako council machia madam for pa any wo NEC executives in all the saso steering committee e wo national saso so regional masefo na wo di who raise concern e the national and na that of legal wo twere ye e the command say let's call say asante achimnof yamento because problem ho na if just east and so yamento ana incumbent and incumbent na ho no eye Mavis board ne papa ne na cancer board a wo yesikani pa ye wo hene e wo enzima kwada so udu no wa we contract o skapa anya ko more than 1000 wo ska ni ko mo be play asphalt o ma hene yakọ ono so ba no ana na nse ja o de ni onyamba kwapota na benichi ana nso bi fi ho se ayemfo nye active politics fan ona ni kwapota na benichi alkwade ya so ko gina so mpi so anye ana wo katachi wo te sa asem se abon na wo mde yayi no nipa bebre din ni ana wutia nek no omonaso oti omonaso msi ati so oti omonaso dia eye this emrama kwaye as a party face for as individual court obako bia ojo rejection na court na court to submission na wa grant injunction na ya grant injunction no bo mo modern say we dey kwa police commander wo jurisdiction na mo ya de no kwa command ana de be change we po obi aka ho for dance dinti adi ase we dey kai any police commander no ekodi enkobo eye Saturday the Saturday no na ja uwie ochia no na wo grant we interview radio station mo to grant interview na wo katechi ebe ka say what to say na cancer board so oba beta ne ba chi nti omo makwai ema obi amejimi ho na so omo de mema ba ene wo so mo de mema ba pa be o mema mu mema sabi no ho check abo obi antimi obi ahwe njale chana pa abato na koso yezi amanfo so ha sinti bozi fo nte saade no wo so wo ye ne beba te so mama kozi fo amanofo no akoboba bozi fo jejina wa fese delegates no beto abaka internal election ponio avero wo say according to me anmo wo say katechi afri 5p ho opi ho no na kata akura no na metro yi omo bo ba say 15 akachakata omonim o ba ya na abato okoso letter commission 42 no ma hye ase yesu katechi ba odi ka ko police commander go nim no kono ho na ode ere kire no junction no kire no so okay so mami nti eye commander ni be so mu pe so be so mu se dia na metofo do mo na bobo yi no commander na kase katechi bra manyesa de katechi pia commander no ma akobo pe mi sikesi na mekire nti wo ma sem no mu no the complainant the police commander na wo no okay na mekire amanfo ni ma mo trust no they shouldn't get trusted. I am telling the gospel truth. Nti we the police commander na nkasa and embramu so yes okay etu omu ya na police phone say sir nti omu ya so mo russia call katechi so na katechi ma one shot okosa prostitute na sefo na mo say sir ye kwa AK47 who kwa pistol who be Jimmy and omu to say na ma police for ye na okay na police phone be bia omu so ye ma na bro so say enembre mu no yemfa tu abna no ma bi mo bobo ni yenya sa but police phone so be mafia because I'm covered because in law no say police commander na ye complainant ya na just say attorney general na kasa mom they say no a republic versus a FIFA but police commander no a attorney general na kasa mom okay so unti enye easy unti now no and also mo so mafia nti o mo de ko wi amo ase no so mo say uniform na kwa agona police station mo fra go mo ne ko mampon na mo say the lawyer so ko siki for bail amano o mo ne ko ya say this court is fine o ntimi so sana no we ya so mafia
this court we ja wo mo ha na police for no arrest o musa che chance so o mtimi tena so court and sit ho this is Friday so court so wanya bela o be sa dem je say o kwa kutwa wa week eti mafia jo katachie no o ma no so toto na sa wo kura no sa na person da ma awanda ma the integrity of the judicial system no sa wo the court asem na ko sen ko ready ana wan fa mecho bia kan no call ye na say police commander no ebu so nka bete ye ke court no be but odi for bi so chere say already no sa constituency ho no ye say injunction da so enti mo ento aba no enti se nanan cancer boadu ene ne be ko hwe ye se abato no enkoso no ye po bi de so bona bona enye wo mo hwe se ento aba no mum ara nke de so bona so ko de de na wo kwa ye say because MPP party in the injunction about ha ne baka say ne MPP no na one act ye ana say eye MP na wo ho no e na wo person nkrofo bi be sign be support no mo because mo say Ghana for say MP no say olusi support base kaka no na ni amre wo sa battle we ho a na so be 2028 injunction sabere nyanko gudu okay katachie na ji ya no de the injunction so the best so at least ultimate the court one time. okay What I say either 5 days because one fan content court no grant ma wo do ti ye court no grant ya e na won 7 10 until now no am say the data for legal yo MPP ye wura gari ni mako wo mu de aba say abato bi e ko ba bi injunction da so bi an ye twem ndi ye twem dia e fans aba ma katachie na okoli sense me ni na say police panyina o de no aka no idea oba yo mani pan kwa gwato ai police commander who piano so be mafia anti sanity enti wo bi antra ba bi say katachie no kwama party le da bi okojimi wa no mo ye nsa me ko 40 when the rare account you see here no account your my number is 0244 57 1050 then yes I wa ha the base man home so the nim say the base yate akọ afi de yete say onu abo be kasa ye na no say when ye July ye yes me de MPP for wa twen ma wo mo twen showdown a edam kwaso a eba because onu abo she July afi e koda sorry ya abaye bi ese onya mfinhia no aduonu mienu 22 years pe o se wo kwa kogina ewo ahafo ano south the one abaye ne tse wo kwa kogina as NP wonya 22 years e fe no ajewa bafo boni na okwa kogina ewo ahafo ano south ne say 22 years okwa kogina ahafo ano south de ene na ne modu pa na okogina wo party be ndi mo say the business say the base wo mani abena Ghana for che say e yasofo bi e na wo mo ahye onu aboka na kompa ko Japan say se ne tie bia oba ba Ghana mampani enti ene ne e koso asofo da so di jimi echi na onu aboka na Japan and can make computer now me know to say oba me ha all right bedi wo ya so do ko joni the base political career wagudu are me nam kam the base awon the base ye be the base na ejako akwa asante achewo na mkokobu onko panu papa away na mo pumo jako yi as ona wo keledi wo sa so asa akotrase asofo biem de Bernard di ye we ena asofo bebe me ba ye adu sikadi ye na nkrofo akwa mo nsore ema mo twa enya video de to ho sama ba ho ye wi eche kosi ntrasi papa na fa we nkwhye sofo biem makase abato amanyofo a mo hwe me mo mfa mo wi nkwhye eye asofo biem o won ba dada mo media ne se abato ye nhyenkom yewra kele Japan emenko ho akola ketu 22 years eye na mo ni mama mo abono aben ne de ade mama ma ben no sunsum fama o me na mo fama me na nsan wa kogina 22 years mama ewrai ma he video no so mo ya akware ne wate the jai the base ne man e match na kogina so ba pale me de wo ke ho say the base wo mani onya akwara bone se mo mfanta o ka be onum kasa 22 years ti se mama fa se fi kwa nyisi no fo no wo level 400 de wo lekon na o no kitikiti akogina so kwa MP nyanza be no utum say the edman bia was scripted edman na me na any akokodu no we obaya mo bia akotuna du akoko no obi de ba kwasara ga o or for last one e the chief FIFA there so after say in semi nyina atwabu ye ne ye hu say owo hospital na deputy minority leader akone nchen na wone no eti video du akasa afa eche ne esen hu say chairman chairman wuntimi
and a deputy minority leader. Omakwa Kupimu ewo Nanan Cancer Board and the ban of our motor already. Omopa Chom Pananacho Libyan to our airport. And work at the chief Francis so Akache Ede press release about one to say, Sa Chow Pana, course one and a home. One small will be I. Omma, I didn't exercise or at the chief fan Pananacho, but on no day. I didn't know ye from so they be any wounds in the yard, there's all patch on it as a patch watching. So patch on and patch on, uncle's name. Monfan Cocots, no more remanded no. The little woman sentence. Aha, and they didn't communicate in our AC. All the social media handles no. Too much GH. All subscribe like here, share, not before sending Biash. Mackerel.